لدور في مجاره قلت بيشك دقل بريس إبراهيم برو أنظام دستايا دانستاندنا أوبسيونا سوريا لاستوديا دي كين بريس برو بخيراتي سباس بو آماده بوناتا سپاس. دەستپێکی وەکە ئۆپسیۆن نەک وەکە کورد وەکە ئەنە کەسە وەکە ئۆپسیۆن نەرینەوە چێ لە سەروان هەلبژاتنان وێ بکات بە سووریاکان و ئاوا ببە یان ئەنجامên ئەرینی لەسەر داهاتووە سووریا دروست بکەن. ساڵا 2015 de biryarek navdewletî heyî 2254 dibêje tu hilbijartin li Sûriyê çê nabin genel ser hemû xaka Sûriyê be û ne hemû kesê Sûriya tê bejdar be û rewşa Sûriya rewşekî aram be û xelk li hundir û derve karibin dengê xwe bidin di bin çavdêriya navdewletî de. Ji 2015 de 6 carî hilbijartin li Sûriyê çêbûnê ê serokkomar ê perleman yê xwecihiya yê belediya. Evaya bi tevayî jî nayê dîtin gê hilbijartinên rewan e. Opozisyonê bi tevayî taybet heyet tefawud ya got yanî li di bin çavdêriya navdewletî çêbûyî û ew rejîm danûstandinê dikin baykot kiriye dijî wê yê gelek çalakî jî li hember wê na kirin gê ev hilbijartin rewatiya xwe nas tîne wekî gine dibin çareseriya siyasî ya Sûrî ya got di nav dewlet dibin çavdêriya netewê yekbûyî çêbe. زۆر باشە. دەگوت ku li 2015 biryareka netewên hevgirtî heye civakan nêvdewletî heye 2254 ku hiç helbijatinek nabe li Sûriyê ve divê li temamiya Sûriyê ve û krîza Sûriyê were çareserkirin. Piştî neh salan civakan nêvdewletî nekarî krîza Sûriyê çareser biketin. Gelo yani Sûriya boçî xwe li benda civakan nêvdewletî bigirîtin. Çima Sûrî bixwe nekarîne vê rewşê çareser bikin yan jî weke opsyon yani eger serahet biaxivîn weke opsyon wehîviyek bi civakan nêvdewletî maye ku Sûriyakan nû bê ava kirin. Aniha wek Sûriya dabeşkirî û îro yanî çar hêzê navdewletî û herêmî li ser erdên ji bilî mîlisiyê gelek dewleta li ser erdên e. Ji ber wilo jî yanî biryar hinekî ji Sûriya mestir e. û Sûrî bi tena xwe nikarin karekî wilo bikin. Heger bin nedibin çavdêriya navdewletî de be gelekî zehmet ji ber îro hilbijartin yanî li deverê rejîmê çê bibin îro gelek dever nedibin destê rejîmê de ne. Rast. Her wiha jî li ku deverekî di çê bibe yê nedibin destê rejîmê jî wê wek hilbijartinê rejîmê bin wê ew ê sedî sed ew ê kursiya bînin. Ji ber tu aramî tune rewşa ewlehî jî ne sazkare û xelkê genel li gorî wê îdarê bin yanî a rejîmê be a çekdara bin yan a rêveberiya xwe ser be mecbûrin wê xelk dengê xwe bidin wan tu opozisyon berez biro yani min got weke opsyon wehîviyek bi komelgehan nêvdewletî civakan nêvdewletî netewên yêgirtî maye krîza Sûriyeyê çareser bikin ev hêzên biyanî ji Sûriyeyê derkevin îtir destûrekên û desthilatekan û dirûst betin ava Sûriyeyê de. Ev girêdayê hinekî bi têkiliyê dewlet arê yanî aniha netewê yekbûyî gelek cara me Emîn Amî Muttehîda yanî Guterres bi xwe çend cara pêrxûmiştine. Dibêje Umma Muttehîda karekî wê wezîfî heye. Heger Amerîka û Rusya di Sûriyê de tewafiqê nekin heger Tirkiye û Îran di Sûriyê tewafiqê nekin ew ê çawa karibin çareserîkê bibînin. Îja bêguman gelek yanî astengî di Sûriyê bi taybet û di cîhanê tevdî de jî yanî şerê Ukraynayê niha şerê Xezayê Rusya û Amerîka ne diyar e ka wê heta kengî wilo be lê em hinekî bahwerin piştî hilbijartinê Amerîka ew ê hinek dosyayê di dinyayê de hinekî dirêj kirine ew ê hêdî çareserî jerbên dîtin. Zor başa. Ben bîne ser helbijatina. Helbijatin çawa birêve çûn. Di demekî de wekî heng dibêjin ji beşeka dibin destê opsiyonê de helbijatin birêve neçûne li hindek beşan birêve çûne biryar bû dem ji mêr hev bi dawî bêtin niha du dem ji mêrê din hatîne dirêjkirin li heman dem li Rojavayê Kurdistanê navendên dengdanê hatîne danan di demekî de opsiyonû peye de û mese de û tevayan red kiriye ev çawa bûye. Ana hilbijartin
افشست يكسال بحث حزب بحث حكم دكل سوري ورنجي هالبجارتنا هر وكهذا هالبجارتني بحث شيء دكي يعني بتايبجي جصالي حفتي حطانها اف بينجي وشار صال حافظ الاسد وبشار حافظ الاسد سوريا حكم دكن باو كر حكم دكن هر آنيك نشتماني لغوري خود شكرنه و او هالبجارتن كسك اوبوزيسيون نكار درباسي برلماني سوري ببي يانجي حتى يعني هالبجارتن قجهي اجا بروباغندا قتشي دكن دو ساعات دريج كرن او كرن ناراسته تشتي بالكيش ريفابريا خسر مسدي داخياني قدر خستي لديجيفان هالبجارتناي وعيني تشت يعني افهل بجارتن لباجاري قمشلو الباجاري حسكي تيكرن وتي باراستن جالي هيزين چقدار يه فيري وبرييفه يعني او تشتانا نتني د و دورا بچ مسجه كي دگينه وقت تدبش دمك دا مسد رد كريا شبو انجام دانا وان هل بجاتنا پد يعني بشوي كي گشتوانا رد كريا اوبسيوني رد كريا كردم شوي كي گشتيان بيجن رد كريا چما ريدايا ريفبريا خسريان مسد ناوندين دنگدان لحسكي لقامشو بيفان كيرن دنگدرن عرب لو دري هنا بيگومان دنگدري عرب هنه بس روجا كي في اداري ري نگرتي جبر يعني اف دورهان نهاتي رزگار کرن بشركي بدركي يعني تسليم واستلام چبوي رژيم بامانتي دايوان يعني اف دورج صالي داويا 2012 يعني كتيب دستوان رژيم مؤسسات خو حمتشتي خو رادستوان كريج بر ولوجي حتى هنا امريكي جي الورن روجا كي امريكان نغوتي تيكليه فيري فابري رژيم بهفدور تنانه چاو خو جي دغري زور باشه برز برو ام بين سر داخوانين بشار اسد ين ايرو بشتي دنگدانه بحث له هفاتنا دگل تركيا ديكه بجه مشرت مرچنه مرجن ما اون واز بشتبانيا ترور بكرن جاليه تركيا و هر وها هزن تركيا دنا واخو کا سوريا دا درب كبن يعني هن وان شرط مرجن بشار اسد چوا دبين لهمبر تركيا دمك دا اف نرميا تركيا لهمبر سوريا ان چوا دبين دمك دا تركيا بريا چندك يك جوان ولاتان بو سپورتا سركيا اوبسيونا سوريا بو بله بيگومان يعني تركيا أنا هناك شرط مرجع ناف دولتيجي ويا ناف خويجي ويا هريميجي درباز دبي بتايبجي يا ناف خوي وبوزيشنا تركيا وهناك جبو بنابري سوري زحمتي هني اردوغان دكاره وان تشتانا برينا هاجي دهل بجارتني سروكات يدجي ويا برلمان دجي هناك اخافتني ولو كر واصدزان من برجوان دي حردو دولت اجي يحردو ريجيم اجي هناك بتايبت جبو مسألة آبوري وحردو آلي جيد بيجن جبو آلية أمني تيكلية ما قطنا بوي ليه بشار الأسد ندستي خدي يعني أيران يعني قلكي تأثيركي دكي أو هناكي زحمتيك هي دنابرا يعني أنا ها تركيا وسوريا ويتشج هفدو بخوازن يعني سوريا بشار الأسد يعني إيرو أردوغان سري بكاكي تخوازه بشار الاسد جي اويد خوازه سري اوبوزيسيونا چقدار خوازه هر دو جي نكارن في كاغتي بلاش بدن يعني ايرو امريكي لو دفرينه بشار الاسد نكار و تشتي د دفرا كردي مثلا سربست بكي هر وها تركيا جي كاغتي خو بارزاني وبلاش ناد باشه برز برو 2% دن بله اگر كرام اخواني كي بكرتي بس في بده برساي كي اجل هفاتنا انقره و شامه کت روژه ودا مترسی لسر اوپسیونا سوریه دروز دبه تشتک دمینه بناوی اوپسیونا سوریه یعنی جی سپورتا ترکیه جبو اوپسیونا سوریه أنا أوبوزيسيونا سوريا يا سياسي قالك تأثير لنابه يعني هناكي تشقدار دما ترسيه داني جبر بي قمان شرط مرجع دولتها هنو وقتي دا مستندني بكن أو بكن وهناكي لسر حسابي تشقدارها بيعني بازار تيدهبن أوبوزيسيونا سياسي بنش عفدريانا في دولتي داي وتجار سريج سوريا رناي ديتن إيرو حردو آلي إيرو د نتوي يكبوي دو آلي سوري هنا رژیم سوریه و کمیته دانستندنیه یا گو ام کرجی بشک جوینانه زور باشه درباره چارنویسا کردان د چارچوبه به لحف هاتنه دا دم پارتی دی بجه اف لحف هاتنا
شامê û Enqerê ne zelal e. Çarenivîsa Kurdan ber bi Kurda biçe. Ev li hevhatine li ser hesaba Kurdan dibe? أنها تو يعني تتز دستگفت تو يعني مكسبك كردي بتايبت كردا تنهي يعني أفري وبري يعني تشتكي قدك بهتر تعدل كردا كريه إجا هجر تركيا وسوريا الهفدو بين بيجومان وروشا كردا هين خراب تربي جبرجهم جالي كي دي افشرق لهمبر تركيا حجتها كي بين بهتر إيري شي دفري كردي بكي يا دجي فيري فبريه قالكي تيكليه كرد وعرب خرها كريه يعني ام ده ترسنج بيشاروجا سوريا جي يعني انتقامك قالكي مسترج خلكي سوريا دجي كردا بكرن جبر كارو خرابيه فيري فبريه زۆر كرن باشە کەواتە پشتی لە هەفهاتنا شامێ و ئەنقەرێ تێ پێشبینیکردن تێ تەخمینکردن تشتێک نەمینە لە ڕۆژاوای کوردستانی بناوێ ڕێبەبەریا خوسەر وەکە جاران لێبێ تر ئەردی سووریایە بکەوە ژێر دەسەڵاتە شامێدا از بهورم يعني اف هنك وقت جردوي و اف دولتك الويدا فريني ولو زوب درباس نافن حتى قد شارع سريك جروشا سوري شارع سريك سياسي بتواينا يديتا ليه هر اف ريفابري حالك مؤقته زۆر باشە بەڕێز ئیبراهیم بڕۆ ئەندامێ دەستا دانوستاندنا ئۆپسیۆنا سووریا لە ستودیت گەلمەوەی گەلێکی سپاس هەر بژی سپاس دەستخوش